sinovi grada, a danas čvrsti odbrambeni bedem naše sadašnjosti, naše budućnosti. Ne postoje riječi s kojima možemo izraziti divljenje i zahvalnost svima onima koji nas čuvaju dok spavamo, dok se igramo, dok učimo. Ne postoje riječi, ali zato postoji ljubav koju u svakom momentu dajemo našim dragim borcima, našim zlatnim ljiljanima, borcima za naše bolje sutra, borcima koji krče puteve ka slobodi i našem boljem životu. Danas imam tu čast da vam sa zadovoljstvom predstavim jednog takvog borca koji ne spava i kada, reklo bih, se spava, borca koji je na prvoj liniji odbrane našeg grada, borca Emira Kunića, nosioca značke Zlatni ljiljan. Recite nam za početak razgovora kada ste stupili u Oružane snage Republike Bosne i Hercegovine? Pa, za početak prvo da pozdravim tebe i sve tvoje vršnjake i vršnjake. Stupio sam odmah na početku, kada su tvoje komšije, tvoji nazovi prijatelji, ušli u šumu i gore se fatili nekih uniformi i cijevi, počeli tući naš grad. Ta sam ja onda rekao, je sad odi ja u šum, pa ću ja onda malo vas tući, tako. Početki ima 3 godine. Recite nam kako protiču dani jednog borca? Pa, sada zavisi. Uglavnom ide s položaj, to sin, šta ja znam. Jako kako naredi, mora se tako. Kada neprijatelj miruje, vi sigurno imate neke zabave kojima se vi između sebe onako zabavljate. Šta radite uglavnom u tom vremenu? Pa ne znam, ja sam ostao isti kako sam bio i prije rata. Nisam ja sad neki tu, borčina i to. Isto se bavim ko što prije rata. Muzika, knjige, šetnje i tako. Vidite i mene po gradu, sigurno. Vi ste i nosila značke Zlatni ljiljan. Možete li nam nešto više reći o tome i šta ta značka u stvari predstavlja za vas? Značku Zlatni ljiljan sam dobio nedavno kao, nagradu za sve te moje neke borbeni putanj. Značka znači, priznanje svako znači dosta mi želio kako dođe. Inače nisam ratovao značku, nisam, ali drago mi je što sam dobio normalno. Znači puno. Djece i oni drugi pitaju šta je bilo. To neko ostaje u šumi. Bilo je svašta, bilo je teški, bilo je sretni trenutak, bilo je svašta. A sad nešto izdvojiti, ne. Sigurno imali više tih nekih lijepih trenutaka iako je rat među vama borcima. Lijepi trenuci, česti. Lijepi trenutak kad polaš, recimo, sa borcima. Kolačovu, kad se šališ, kad se... Lijepi sigurni oni trenuci kada vi imate onaj osjećaj da čuvate nas djecu u gradu i da znate da ste im vi, borci, jedini njihovi čuvari djetinjstva. Mi smo još na ova brda naša da čuvamo vas, znaš. Jer šta će, ako nema djetinjstva, mladosti, onda nema ni države, nema ni naroda, nema ništa. I mi ćemo biti gore, da god nas ima, sigurno. A praznik armije, to je moj praznik, to je praznik moje armije. Eto, 3. put sada. Ja sam sretan i ponosan što sam pripadnik i ove armije i što slavimo rođendan i što smo tu još opstali i tako.
Tokom čitavog rata veliku ljubav prema borcima smo iskazivali baš mi, djeca grada Bihaća i djeca čitave domovine. Što za vas u stvari znači ta ljubav i podrška? Sad sam ti rekao, djeca su najveće neko, za jedan narod, za neku državu, za neku grad. Za ovaj grad posebno, jer nama kad idemo, kamioni, onda kad djeca mašu, kad daj da vidi pušku, daj da vidi. To je najbolje, to najviše ostaje. Jer malo se onda srce, i jači smo. Djeca su velika pomoć. I daju vam veliku podršku i moral u daljoj borbi. Da, pa upravo zbog ovoga što sam rekao. Ja sam sretniji, hrabriji, veseliji, sve A poruka je da se strpe malo. Biće i sretniji dana, djetinjstva za njih sigurno. Sad je neko vrijeme malo teže, ali proći to, mora proći. I za vas dolaze bolji dan, more, Biće svega za vas. Strpite se. Vi biste sigurno željeli uputiti neku poruku svojim saborcima i starješinama povodom 15. aprila, Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine. A ja prvo pozdravio porodice i djecu mojih saboraca koji više nisu sa mnom, nažalost. Njih ima, jer normalno je rat i to. A ostalima, ovima koji sa mnom, mi znamo zašto idemo, gdje idemo, Ne može nas niko ništa. Mi se ne bojimo nikako četnika. I ništa, samo da istrajemo, jer uspjet će mi na kraju. Moramo uspjeti, zajedno. U ime članova redakcije dječjeg programa televizije Bihać, ali i sve djece grada Bihaća, čestitam vama, ali i ostalim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine, Dan Armije, uz želju za što većim uspjesima u borbi za oslobođenje naše jedine domovine Bosne i Hercegovine. Hvala.